kwek skina kdermikad no ngun hanga wipe wit maduguk tbazumwan aga kawin hitad nanyuk shi aji tadu pun pismun hegbe mutanan waga shiga wiyama ma muindu nanyuk ketin gipe iderten haga be nibik aji gdidi ma debrik ma muindu nanyuk an hoeme gotaga nadzbishtuani tskijogimo Arish kiabut unut nogun aga ewi nhitad nanyuk megota mibirin udige mizan higan ude ubejunuk udenak ewi tabanaragi nit kiabut adik mek sibi ewi gbara nit da megota kanadzbishtukuk kijogimo kdebertu muinak ewi darmudmuk an hoeme gota kaisperik engweru kaji knoptekik kijogimok megota miretu mudiyanak neru megota kayispiriok engun hengriga kabetman edewan aga winus netan ka kashterik adikmek jogimo kidijoda mirtat tarak nwim kwaskemun engun hengetin yenin kanana giditan kitimizan higan rakimizan udzunanuk en 2002 protocole d'entente politique egudan yenin otibdaman Nudmir winik idekera enguge kanus netan ekijin duertekik kewiro irinok nyapit kipe uretamuk nyapit kiji terat adikmek nerwizio conseil du territoire magiriga urinashtu eshket ekibit ganuk minwa en assemblée générale kipe dok de nush kanegani bidik ekibe pitige bidikik de gidiki urui birindik urushwemzan negan résolution kugajin kadgadek etabuermagnitna conseil provisoire du territoire engunigin da ekibe pitige bidikik de ogimo polimil Ottawa narish ekibe duertek de megota ganigani bit ka shimagnishi tu de dekera omdashik danishilton en 2008 wesh pitneru gabe duertekik wida zigirga kitiji tindmak den hegidiki witsak udega nigani dik aski kidekera kidiki gewiro urepien zudik kidignoptekik wirwodi birwe gidurettekik kewaru gashterik ekijimurek duertaguzidik de ganigani dikewiro ashteru gidiwitsunkuk skina ma kewan yupigu biden hega kadudmek engu kutsterak ngenin enjinana giditan washmesh kure gidimshkuizit gidi da buertaguzit ker adikmek nerwizo mujek niji suerten niji bamdu nerten girgan ngenin gidi tabuetukuk girgama rinuk magay kewan wi pigubit zgado negadu zgadek teragut wi weshtagnon washmesh kure gidi gidim shkuizit gidinugzit adikmek nerwizo engu yabtska ma knoptman nanagiditan megota enadzbishtukuk enadzbishtuk obishtuak kijogimo ginadwi duden ngenin gidiki witian
Arish nyopten agauri na wi tabuerta wizit adik mek sibi kiraga adik mek tiogi mo. Ajon dat skadai de ma jabrin hegiriga na dzbishta yewin. Obishtua kiriga odedekera Canada. Aski armudzgadek. Angunden hama les négociations globales que je ne kadzgadek. Aguden yanin mojek ngijip swerten kiskina tapshkuts na gidiu da mirtayuk. Udega nigani dik kirigar kudena manak kirigarish askik ganigani dik. Angu mojek kajip swerten mamu tabwe. Gidiu da mirnanyuk. Angu ya butskawi udamir tan ketten. Agudamaga badushkeji. Tabueta wizit, tabuerta wizit, tabueta yinit kiriga adik mek neruizu. Ude kda maudindo nanyon munanik. 5, 6, 7 décembre. Kda bitranyon Assemblée Générale Spéciale. Angun heya butske karmudzgadek. Kettin gidiu udamir tayku. Na duidu dumek tabwe gidi nuk tayku ne ama. Ma muin duin ti kusim nuk. Kinizanish nuk. Kirigak skina ode kudena manak kachikedik. Kiabut ni kinduertamad no yegiro gidi. Knoptamek pamdoner mek tabwe. Adik mek nerwizu. Tanda yeji ama kurem shkuizit. Anguniga jinduertamad. Kitimi wat kidedno. Nin evata wa kitiogima.